Muthusi Kuma wardini ya Emali, Mulala na ulani Mumanyiw'A kimanyisyoni cha yiulu cha Multimedia Univesity kauntini ya Kajiado niweekaila atongoi na andu ngoo ya ulei mamutetheesye kuendeesya nambee kisomo kyake cha degree maunduni ma mikumukanilye itina nzia syonthe uneekwatasyaa kuunika na fees kukimanguta ndini wa unenania wa imwe kwa imwe na kiseseki cha Mutongoi TV. Muthusi ni waweta kana nzeve na ilayu yithiululukite kisomo kyake ni mwetete muvuvuano munene wa akili kana mental health stress na ndesi undu kwika no kana kutetheka kuendeesya na kisomo chake. Joseph Kitheka nukutuelesea. Bachelor in Applied Communication ila ivakatini ya Media and Mass Communication. Mumanyiw'A ula wi mwakani wa keli kimanyisyoni cha yiulu cha Multimedia Univesity rongai kauntini ya Kajiado yue kulia andu ngoo ya ulei vamwe na atongoi kulikila kati na kutangia kisomo chake aiweta kimuninoni wa kuvika muthia. Muthusi nola umite wardini ya Emali Mulala kwa kibwezi ya uthuiloni wa SUA na kusoma mwaka wa keli degree ya Applied Communication weta ethitwe ing'ang'ania kuendeesya ndoto yake ya kisomo kuma mwakani wa mbee kimanyisyoni ki kwisila utethyo wa mwitu inya wake ulei utesa umutethyo na vanini itina wa kivolo wake la unathukuma kutilika matuku aya nithitwe nina mathina maingi muno twambie na mafi although ni kindu kyambie kuma na join last year ibethitwe bena mathina maingi ukethia fino kwa nundu the last time nesi kwika mutiani ni late some cards ila say online na skip ya ndia ika nundu akwitha na register units ni muselia muno othi no longwete otoi nundu yu mundu la witha ni tengemea kabisa gwito ni my sister ulona unena job ya manandikire supermarket Kariobangi but supermarket yoka ambokola yo weta mathina maafisa mamukunite muno ki mugo wa kiliko ni kwithwa ona mitala ya vata ya kusoma no kana kuandikithwa utalo wa Mumanyiw'A ala meikalila mitiani ya katikati wenda cards na ula wa muthia yonthe ndaisa kuyanisya na yuva inde ya kana kwambia wa kwambililia ukite vaima gukwatikana usungio ndakekalila mitiani yake ta Mumanyiw'A alangi kilasini cho dinambo register units na tuweka mutiani kwambia matuku 29 this month na by date 1 or anytime tunipote kwitha tuyambia mitiani na as at now dinambo register units pesa mkati ila si online bado ni thiro ndi skip nundu ta Monday twina kati imwe ya unit imwe ta development studies isu na either na makwithia ni vite pia ndika geta gwetelo labda final exam ni wai ya ndongo ina muno ila sina ilovia sya kwitika kisomo ta muyumbe wa kibwezi ya uthuiloni wa SUA wakili Mwengi Mutuse kumwitika mbu vindani yi wina vata ukuli ongi ni wanengano wa kwa seneta wa Makueni Dan Kitonga wa manzo na atongo yangi vamwe na andu ngoo ya ulei maose na ngoo ya wendo ni voya tu mundu wonthe la wina ngoo ya kutethya ngoo nzio ya kutethya ato nondethya twambie na MP waka nundu MP waka ni mundu wisilite through the system. Mwengi Mutuse ni wisi importance ya kusoma ni chau ni wisi usio wa kisomo ni wisi mundu ala kisomo kieta ni wisi ani mundu musomo muno notethasya muno nundu personally ni mwisi pia pesa ni ndakola ni manzo ni mundu ngi wisilite through the system ani wisi maana ma kisomo so ni boya tu mundu wonthe la wina ngoo nzio ti lazima withe Mutongoi o wina o utono ndethya no andethye ono ketha utono ndethya fiusu na andethya o fiusu twamina no mo school etha bewe ku utono nenga ngaipia o fi etha o mundu nge no unengenye no nundu tienda olongo ndimba mwiwakana mpaka mwakenda ni woti sozyoka Muthusi ula kisomo cha secondary wasomiye Matiliko Boys uya Makueni weta anayekweti vanene ukwata mwanya wa kusoma vatena mathina kwisila mukovo wa serikali unguanzia imbya ya kwitika kisomo cha yiulu ationda naye vitukithwa tamwe Mumanyiw'A kuma misila mivinyiye kiukwati ala mailite kuunika na walanio ina tatite muno ngatata nga apply help but ya moka nundu ni one kweti withi angalone na boost ni even register unit my fees wa semester hii ni 16,000 vala wonthe mwaka muima kuendeka silingi 34,000. Joseph Kitheka ngilivote vilingi wa mauvo Mutongoi TV.